funny that they know about the ground office. Ever. How do I say? I like it. Mana è che sei? Aku tak boleh buat apa rumah tu. Io, è mo che cavo in America. Affidamento. Americano, ma no, americano. Quanta kiwi dai di là ya le abi, tam kiwi ya.
เ
Pues tocó uno. Toi peta umilite lima ko ke fala mai no foto to mai ngai te pile ko kata famore more o ko ve ya watan ai peta o kata ki ke la ka to ke fetu ko mai ai ofa ka nga ke fakakato mai tario a hon ko famore more ai ko me pena me ai tanta ki harik pisope Maua muaia ke kau whaafe ko stutuku mei mori pe pe ke tau kau whaafe pe mei Hawaii o no fo o ke ia va pe wai pe ngai te pile hendu ke ia be ai ngai no fo ngai o toi pe ngai te pile eni ko no ke whakakato ko ofi ke taha ko kamata ia tau hoa pe taha ia hon ko nga ko e ea ka ko famore moret
funciona no igual. Talangi que hay, talaki que rara, pintiu de kai. Rea kai, eh? Okay. Get the message, right? Omara ke o sasi ngahi ko whekawaki ka pasten ka mai ka posu ka o kristutuku ma tauraiki ma loto Blawai pe hau pa mo no nga pe taimi ka pa pe ki tau turturi ko nga hanga mai pa mo fatungia ta ka ne on hamba ki fefe ka ki tuanga ka kau Blawai pe mo sia ko mea o tālaha tau tangatanga mai no kua mea whiri tau ma. Ko kore pe, whalawa pe, whatongia, hange ko mea mea kia rektiko ni. Ane lawa pe ia, tau ka bata. Ni maa mai pe lai ni mui kona mai o te preko nei mua kona anu, whakakato mo ngai whatongia, amo ka taki, ki tuanga whanga maari, Katau ka mata le whambe, kau kristutuk, tatau te whita kau kristutuk, nau me mai ka me muri. Mo whainga maari e ngai te pire, e te ua siasi. Ano whakalupua, malo, tariangi, malo tari whatungia. Kore tau ka mata, whamoremore atu, whalanglawa atu, ngai whatongia kona ki tuku mai ke ngai te pire, ka tau ka mata ko ngā ko taimi. Let's start our second part of our program for today. May I invite Reverend Fata Tuitalau Hefa,
who is in charge of all things, to say a prayer, and then we continue from there. Malo abito futungaula. Ko le ka mata e tau loto. E tau hiva pe me se wa koini. Pe a fai tau loto. Himi tahataha ono Engilani. Moha o ake motolo ko mafasia fa no kiere o tau ito tamai a lo me la mari ma ni e ka toa u kai fe to ko ai frafta I ho maulot mau ke yongo e be ma fana mau fulonga me afiona ai ma fana kolo folo na fai ho mau fai no hina ksayone ai lo tu mo sa kala menite ho mo he na fai ka no fanga fala mari ak mau tolu io o mau ke fononga be I he mawhana ho ofa. Houa e mono whakoloa. Neongo e vela mai e la au mamani. Ka ku kei mawhana nge pe mau whiohi he ofa. Mo o ni pe mo e merino. E oko e tāla ia. O ki mau tolo. Ko e moto ia Apiako SAÁNITELU. Tau e te au woforo. Malo. Ai whanonga mai Apiako. Maulau no ko I he kere e ki he HOÁTA ko eni fai pe loto me whakawhita o mauhanga ki a Fiona ke omi e koe a e kere si mo e tāpua ki o whai tāpe ki nāk mautolu ngahi kopu whikau a kotoa pe ko nau lava mai me o tumori a kai ngā kotoa pe ako lotonga mo e ako tutuko mau kau whatahe HOÁTA ko eni mau hanga ki he a Fiona, kei whai pe ho mau tauhi mo mau malu kei whai pe a hono tataki a ki mau tolu, koe whakaosi osi e ngahi polo kalama na mau KATOANGAÍ aki, aho e wha, ai fie a ko uhi, koe Apiako, ko whai hono whato, whai ai teu I mo teu tangata, ma ai whanua siasi, kau ma ai whamiri. Koe mau lo teu haki, ko he ko e mea toko ni ko whai hono teu I. Asti ko ni, toftongi aola, ngahi palo ki a, mau hanga ki a Fiona. Whakawhono mai a ki a Kres, mahua mai tāpua ki a Fiona, whai tāpe ki nange ngahi ni mai whafua ki. Pera ilo ai a ngo tangata iki, piso pe, ai Archbishop o Polynesia, New Zealand, be mo Aotearoa. Behege Bishop o Hawaii. A behege hātaula eiki. Ko mau whakatahataha mai ki he kere eiki ho tāko ini. Mau kore ki a Fiona.
Ka toa ai ho mau ngahi nasi. Whamalohi aki pēha ho mau sino. Ko e vai pe ak mau tolu. Mau ai vi mua malohi. O toenga ngahi whatongia aho ko e ni hanga mai. Io e ki ko lotu mau hake. Whai tāpe ki na maak mau tolu. Hono ko toa. Whakata. Mga whatongia o e aho ko ni. Ia kalaisi pēka ko mau whakamo ui. Amen. O maloat, whai whikau ta lau. Roto rei uka mata aki. Ngā ea ngai hoa tā koe ni. O tuiku os whaata mai tau te pire. E whahoko at pēta o ngahi pōkalama ki whaata whiawhi koe aho ni. O ngahi lea, o hiwa, whai pē whaholo. O ilo e hoa tāni. Whai ngā e koe ni ko whi whawhi. Whatongi a ola māmaloa ki whai mura autola rea taritari. Te hoko atu. E ngai pōkalama e hoa tāni. Mālo. Tau ke a whia tō makumawhia tau loro tonga. Tapu i hau e whanua. Tama ko tu pono. Ma e taine kuini. Kuina na spau tuaho. Tama e whare hamo e whom. Tau ke pinis kalauni, pinis tu bautoa lukalala. Ma e taine Princess Pule. Princess Charlotte mawhia pilo tuita. Tama e whare hamafu. Patapu atu, tō whatungi aula, whare mama. Kau maa mawhi kau sanga tō. Te mua matapuri. Aki hengo tangaiki aiki sope. Whakau Robert. Ta pē ke kau mui whorau, pa me taia sisi o Hawaii. A tangaiki alek pisope, tai sisi ponisia, a te reo pa munusila, ka kau sene urula kepa. Ta pat ke kau tāpo o, kai mai kau mui whuakawa. Tonga tau tau e lotu, pa more atu. Tāpo atu ke kau Palestini, ka maa kau me mitpa. Kau koristu tuku na umea mai pa mei muri. Ko ngā ko katoanga te au ufu ma ta. O e akoanga ko SAÁNITELU. Dapat ke pasten ka mai tonga kawak tutuku. I tongani. Pa dapat ke au tawa aiki. Ngahi parokia. Au maa ngahi kainga lotu. O sas whangilain do tonga. Mua ke u whatulo watu, tō ke u tala mo kāpui, ngahi tala whakakato, o whonoa pa mo lotu. Atu pe mua ke tongia whatongia koin, ke whai pe hano taritari ki mo tō. Tō whawhtari whamaloko tō pe ke o tō mawhmawhko ngā ko kei pulu ane tuku, ke om whainga maari, o hala whanonga, te whai ai whetaiaki. Mātunga haki katoanga si pe mo waiwai. Ko teu e kawako tutuku. Te tonga ni. Ka pe ke tunga tauraeki pe mo siasing. Ke whai aki hano malari. Ko tala katoanga ko whai. Pe o maukori whamore atu. Ko e ki whaafi. Ngai kau ngā mea. Ngā kupu whekau aki. Ta tau pehe lotu. Pa moe ako anga. Kau ku mata e whai a halo fia. Ko ngā tāanga pēnā ia ho mau hiwi. Ka kapa ho mau loto. Ke mau mai. Ai a tāpa mo e whunga whanua pa mo o sen. Ke whai ako mau whatongia. Kau mōre ke māku pēko tūhalelei ka whai a kohi. Ko mau ose o singa maari e pēni. Whakamore atu. Ko la vei le lei pe awia, ko tala katoanga o ahon,
ko tauriu pe me saione na whakakakato ai pe ho ngā tangai talapa mohono tari lelei ki moutou e ngahi ta whaaki ke kau tupe a koe ke whahaunga ke whahawata e haunga ia i ho mauloto pa me he loto whare o siasi ko mou whakaawawa taimi ka mou mea mai ko i huinga ko si mata mo fia ko teu he kainga te whaia ki whalanglang me whakahiki ai na dai pasteni ka mai tonga kawa ko tutupu mai no pe tu pe se sigo i la mo pe mo pou ki a fatongia e whakafatongia ki na tolu e hon ko ma tu pe he ma ko fa mori atu la ve pe ai ngonga fatongia o e hon whakakate fatongia ki saion pe me ai ma lere mai ki whakakato ai tari ahon ka kono whakatoa mon pe tanga noa koe o hata kalaua. Koe haunia koe aho lau kafu. Koe aho lau lawa. Koe pe ai honga ia ho mauloto ki whakahau ko atu. Hai mau tari loto fie ki mautou. Ko mori pe na tō kona o wha te kaumurika ke tō rea whapālangi e kona unga uloa ai ahon pa mga i prokalama kuhanga. Ka ngana whakatoa. Whakakoate mau tai lelei, tai whiwhia ki mautolu, whatawange tō mas. Kiri ki whai, iai peho tau whai tau po kina, mo ke iom haiwi. Ko ngā ngawha whatongia o tō ki apongpongina. Kau tuk ka wasten, mo mea mai pa me mūru. Kia e peha mo mea atu. Whakakoate ho mau ofa. Pa mo mau tala monu atu. Ke tō whatongia o kwhai mai me mūrina. Kau ana ngata he. Ka he hoko atu. He was mahino pe pa me tukung hange ulanga ngata e tau ngā ue ko no fu tuko fu loa pe he ka pau tu ka mata e hange ko tataki ko fai Palestini pa mo tonga ka Palestini pa me muri o to tuang hai tau fo pe nging tau fo hoko mai tau pe tau nima pa tau centuri pa mo super silero ko yo pe mau fat manu ia to tonga aho to nga ngai a ko mo me hen ki mo pa mo foket ka ko stutu mo o fala yat leva fala to va Whamau atu whatangia ola. Alea taritari mo tau tolu he hoa tāni. Whahawa koe pētau porokama ua peki hiwa. Ai akololo tonga. E ka hiri aku awe whainga maari me sea poate. Sione finau moala mafi. I tō ma tau tō harea. E te hoko at pē maha ki hiwa e taha. Te turi pē koe ngā koe tau taimi. O kore ai akololo tonga whai ma tau tō hiwa. Malo. One, two, testing, 1, 2, 1, 2. Same tau wha, Vesvalu. Mau kamata ke eiki, o ilo oksai. Monu ia, ka koe toa, o kuwhanga ki ai. Lahi e
Kamao ngai at anaris fefit. Awe hiwalere fai mu tau tolu e HOÁTA koe ni. Tau hokot pe mu ai hoko tau ngai po kalama. I he whainga maari e koe ni uwha whee e sea puate ako. Kau te reikita ako anga. E whai mua kau harea. Sione whinau mua mafi. Yeah, go ahead. Daniela? Whatulou atu. Whatapu ke apia tau taha i o hotua ho tau hao ngā. E hoa tāni. Rako kore pua ke umalmaru at pe ai. He katoanga malari o e ahoni. Ai tau whakawhetai he tau au sia e. He ako angani. Ai tau whakahistoria koe tau te au anoa he ahoni. Hiri ano whotua e Apiakoni. E atol noa NOVEMA. Tanga hiva noa nima. Distinguished guest, Your Grace, Sione Silongo Ului Lakepa, the Archbishop, Primates, Anglican Church of Diocese of New Zealand, Aotearoa, and Polynesia. Our honored guests, the Right Reverend Robert Fitzpatrick, the Bishop of the Episcopal Diocese of Hawaii and North Pacific, along with your delegation today. Reverend clergy, members of the board, members of the Parents Teachers Association, presidents of alumni from New Zealand, Australia, US, and across the globe, teachers and students, friends of St. Andrews, church members and congregation who are here with us today. Maloi lelei, aloha niu, karo, and warm Pacific greetings to all of you. Today, we stand together to honor a remarkable journey, the 120 years of shaping hearts, minds, and futures in the service of God in our beloved kingdom. Whakawhetai he o tua. E ngai le rei kotoa pe o tau to whangai ai Apiakoni. I e senturi ne taha mo tau e uwo fulu. Ko mariu atu. This year, we are proudly celebrate under the theme, the 100 years of faith, partnership, excellence, and resilient future in Christ. This theme reminds us not only where we come from, but of the firm foundation that continues to guide our path forward, our faith in Christ, and our strong enduring partnership, our pursuit of excellence, and our commitment to a resilient future for all students of St. Andrews. To our honored guests, Right Reverend Robert Fitzpatrick and your delegation who have traveled across the Pacific to celebrate with us this historical event. And to all of you who travel afar, especially from those in Aotearoa, New Zealand, Australia and Hawaii, and the United States, and across the Pacific. Maloa pito, mahalo ni roa, and thank you. Your presence uplifts our celebration and strengthens our share of bonds in one Pacific family. And to our church leadership, especially the Archbishop and the clergy, whakamalo lahi atu, for your spiritual guidance and steadfast leadership throughout these 120 years. To the Parents Teachers Association, mahalo ngai ngawe kotoa, wefetoni aki, ko tau whai ngai tau koin ko mariwatu. Your partnership, your sacrifice provide the backbone
of our students' success. And to our alumni worldwide, whakamaloa tō manatu ofa ki Apiako. Our loyalty keeps the spirit of St. Andrews alive from generation to generation. And to our development partners, including St. John's Transport, Hornsby, and many others who support our mission, Malo Aupito, for investing in the future of our school and its young people. And to our teachers, staff and students, whakamaloa ke ngau whakataha mo lelei, o lava lelei tau whakahot ko taunga whatongia, ko toa ki Apiako anga SAÁNITELU. Our theme echoes wisdom found across the Pacific. Our Hawaiian brothers and sisters says, e kukulu ia ka hare i ka pakuhu pa, which means a house must be built upon firm foundation. Today, as we come to the close of this 120 historical celebration, we do so with gratitude, pride, and hope. Let us honor the legacy of 120 years by committing ourselves to the next 120 years, guided by Christ, strengthened by the community, and empowered by excellence. To everyone who have contributed, seen and unseen, whakamalo lahiat ka ki mautolu. Pamalo lahiat ka mautolu hono kotoa, o mautokoni ki whakalere, mautokoni ki he lere o Apiako. May God continue to watch over St. Andrews High School and bless the journey ahead. Ofalahiatu, aloha nui, and may the grace of God, Lord Jesus Christ, be with us all. May God continue to bless St. Andrews. Malo to our heart. Pamauat e taregita ako. E sea ako taregita ako ang SAÁNITELU. Talea whai mau tautou e HOÁTA koe ni. E whai maari koe ni ko e koere ki e ako lolotonga e whai mau tautou la hiwa. E hiwa koe ni ako kore mua ki a whai whekau take tā siori kawawhulau. E whai mau tautou e lea. Bishop Robert Fitzpatrick of the Diocese of Hawaii and the Northern Pacific, St. Andrews School would like to do a number for us this afternoon. You know, Thanksgiving. Psalms 145, verse 4, reminds us of Thanksgiving as we go through the program of the celebration of the 120th anniversary of St. Andrews. This Psalms reminds us that there were Thanksgivings before us, and certainly Thanksgivings, more Thanksgivings after our generation. So I'd like to invite St. Andrews to do for us a number as we continue our program. Una mange me ake of mai kok moto. Papetai ke ki. Ko hinga tu hake. Henai ave ho siasi. O mau scholarship in New Zealand. Ospek high school pa aleva o ko SAPATE. Pa upoki mai leva pa fataha molangi mobilivete. Ko kuanga ko yana nage ke maulea fatonga na maulea pa palang po ko puriako ko palang. Ayo ko mau mai peko is pasta is the Anglican Church School. Ayo ko Mr. Waller was the
principal. Pea ko pok wahe pau tohe au ke development bank. Pau ala interview ku alang palang ia report ya pa fok maleva. Pau peheleva ke u pakafisia to fo ke ako ke mau ha ki lai pepa ke ha ngawe ke puranga petalo ai pe ngawe ke puranga can now serve 4 years, hardly any pay, but with God's help it was very inspirational. And the principal at the time was Mr. Waller. And I decided I'll apply for a government scholarship so I can earn some money for a change. And so I went for 4 years in Australia at Queensland University. I got both my BA and my master's. When I came back, I never went back to the Anglican school. I was training teachers at Tonga Institute of Education. After a few years, I got married and we went back again. So it was like a history of everlasting studying. Studying starts from birth until death. So with all that, I have to say goodbye everyone, I love you all, but I have productive memories of today. Of Malahat. Just one. Just 1, 2. Troubles come and my heart
silent until you come and see the world with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. Oh, I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Stormy sea. Oh, I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raised me up to more than I can be. Omalot, mafia kau sangato, hiwa ufai makakautol. Whengamari weni, kore whewhikau tukita, siori kawa fulau, tō makakautua rea. Hoko me pe tau ngahi polkalama, ko hiri e whauha, pe kore peke hako lotonga, ki te whai mā tautola hiwa. Archbishop, Bishop of the Diocese of Hawaii, there's a Tongan word, haka i langi tau. Haka i langi tau translate to in heart overwhelmed with thanksgiving. I'd like to introduce to us member of the ex-students, director of the school board and deputy principal of the Siatoutai Theological College, Reverend Dr.
Siwari Kawafula. Tape mo e awhia e o tua mawhi au tapun. I langi rere e hon. Hahao e lau maare maa nuni e katoanga whai e ki o e hon. Tape mo e kerekereni. Kerekere o hapeka. Tapu ke whanau mo e whamapuna hau eiki. Bafi kau sangado kau ma ai ngā kawha u hahao i he pangaini. Patapu ke ongo pisope ek pisope o Hawaii kau ma ek pisope o Diocese o Aotearoa me mo provincia. Kau ma ai kau aahi ko toa be me i tua pureanga. Ai sias whainglani ko hui ko e ahon. Tapu e mo e Pureako. Tapu e mo e sea o e Puateako. Tapu ke Palestine o e Kuhis Tutuku. Ka waka tutuku e a kanga SAÁNITELU. Ka maa e kau Palestine o e ngahi wahe whanua. Whatapu e mo e ngahi tuunga katoa pe. O tau ke whakatapua e ahon. Pea kou pui angehe pea mo whalelahi. Kau maa aho eiki. Ka tā mō koe whainga maari e koeni. Ke whawhawhonga ai hoi koi sutuku. Pea me i tonga eiki. A rea whamalo whaos koeni. Ko hui koe katoanga e ahon. Today is quite evident. 120th anniversary of St. Andrew's High School says more about the enturity, the tolerance, and the continuity, the ability of this college to continue against the test of time. It tells us only one thing, that St. Andrew is capable of going another 120 years more. There are famous schools in Tonga. Some of them have reached 150, 160 years old. St. Andrews, with its 120th anniversary today, proves itself that he can make it even to the future. We have come along the challenges of time, and we are familiar with those challenges even today. But those challenges gives us strength and wisdom not to abandon this land, not to abandon our role and our tasks as one of the best educational provider in Tonga. But it gives us strength to strive, to resilient through the time with the grace and the mercy of the Church and Christ. We are enabled to envision the future with brightness and with love
peace, and truth. So on behalf of the alumni here in Tonga, the President, the Vice President, Secretary, and the office bearers of the General Alumni St. Andrew, to you, Your Grace, we thank you very much for everything that you have done and everything that you are going to do with us, and for the vision that we envision together with you as we continue to explore our future in this 120th anniversary. Ke kau palestini ngā kois tutuku me tua breang whamalo la het weng mondol. Pe ako anga SAÁNITELU oku ne oku pore I maupe ia e ngahi whaingata akeke. Komo os whanonga talanoa be ngahi mea lahi. Oku hoko ke ako angan. Pe aku kafo be me I taumu a wau ki taumui. Mo wakai hange be ki he vai. Tuku ke hange ngahi loki ako. Koe talanoa ke he pe ia me he talanoa o I kai ke lava ke whakawahenga e kau whai ako mo angana upanga malolo. Hoi kois tuduku. O mau mawhana pe mau koloa ia I o mau mea mai ke katoanga te au anoa. Ko mea lelei. Ko mea lelei e tau whakatataha. Mea lelei e tau waawhi. Tau ngau I whakataha pe mo I Apiako ka ma tai o sisi o provincia. Pe mo sias England I tonga. Ke hapai mo puke puke. Ai ki ako anga koin. Tau ofai. Tau maafana ki ai. Tau manatu ki ai. Mau tolu koin ina e anga lerei o mau manatu meri e ki ai. Kai ke ulawe I pe ko hae uinga e te pire mua ai whai whikau me totisi me inu sila. Kai toto nue ke tu e te pire mua ua ki pena kai ilonga ne a koe a koa ngā. Kau tau whawhetai. Tau whawhetai. O kei ai hakakai hangek o mau tolu hoe kois turuku. Pe me Australia, me New Zealand, ngā mā Amerika, Hawaii. Mua toi potu pe māman. O tau kau whataha. I ki māwhana. O e tau whiohi. I api o SAÁNITELU. Kai ha mou foki. Tala monu atu e te mou tolu. Katoanga ke keresi o e honi pe mono klofolo fola. E ne whakaivia ki tau tolu. Tau hanga atu ai ke te au anima. Pea mono futa apuaki. Lewe lewa e whakahoa. Kau tatau atu. Malolai et whewhikau. Soi kau whalau, e lea mawhana mu tau tolu. E hotai fiaf koe ni. Te wai tau hokot peke wai ki hiwa. Ai ako anga o tonga te teu mai. Pea a hire ki hiwa koe ni ko whawhi et. Whaiwhikau siantunga whas. E me koe si tuko nu sila. E whai mā tātola lea. One, two, testing 1, 2. Maulika. Mo
Kore ke uhu whangatu. Ke ngahi tala whatapu kotoa pē. Whanua pa moe lotu. Ko se ono awhaki. Ai tuku mua e whainga maari e koe ni mo oku. Ke whaiha talango fua ki he tāki mua e aha koe ni. Ke whakatu halea. Ia o mai koe whakafofonga o lea mei Aotearoa Nusila. Ki mua ke whai halea ko tō mua whawhetai ki hotoa mawhi. Ki he ne whinangau lerei, ia whakoloa mo ui ki tau tolu. Tau ai kau ai he katoanga o e te au ongo fulu. Tau o e whanonga ia mai o e Apiako SAÁNITELU. Ia utatau mo e haa e fie fia. E koe aho ia na e pau pia ke hoko. Ka koe tau lawe ai, na e tu he tā iloa. Ka koe tau lawe he monu e tā pua ke ofa e o tua. Pea tau whakafok pia e langi pia mo ingeia. Ke whakateu ngā ki pia e tamasi u ana. A e tā pua ke mo ui o tau lawe monu ai. Tau whawhetai ai. Koe o whekau ke uha o whafofonga atu a Nusila. E kai ke uto elea whakapritania. E ngā koe toke tā, ko ia a e ho mautaki, ho mautau. Pea koe haai au ke uha o to e ngongohe whakapālangi atu ai ko ne mea ke e lea whakapritania. Ko ia ko kore whamore more at ke kau muri kotoa pē, muki nau tōku ke nau lamba mea e lea whakatonga, tū pē ke u whakahoa atu pē i he lea ho tau whonuan. Pea ki mua ke whahalea ko whakamalo lahi ke ngahi tūnga kotoa pē.
me he Apiako, pe sea e poate, ki he Prestenio e Koristo tuku. Pe he ke ngahi tounga katoa pe, au ke piso pe, whamalo at ka te mautolu. O ono whakaawhea a Aotearoa, e maulere mai me iai. Hange ko e ngahi mea I kare, pea mo e kankalu ane a whi. O ki mautolu ko ki motu si pe. Pea o kui mautolu ko ki ui, o kui ke maulawa puna, o ku maulere pe ilalo, ne ongo ku maukau he painga e man puna. Ke mau hange ko I kare, ke mau puna he ata, ke mau siofi e ngahi, tāpua ki mo e monu e funga e whanua. Ka ku mau ulunganga whakakiwi pe. Hange ko e mau tala ane afi te mau lue pe. Ka ko e lue e kiwi, o ku lue lo loa au pito. O kai ke te ai ha malolo. Pea ko tala monu atu mo e whakamalo atu ki Australia. Pea pehe ki Amerika. Whakamalo atu ka te mautolu. Hono puke ki tau tolu, tau lere mai me ngai whanua muri. O ku mau kaimeri e pe, ho mo whangota. Pea ku mau lawe monu ai, o ku whiawhia e tangatai ki Palestini. O e korisoto ku masiva o SAÁNITELU I o kalanu sila. Pea pehe ki he komiti ngā ue. Pea ku whakahauko mai ofa me he tangatai whaiwhekau I loa atu ine au. Pea pehe ki he paionia waka loa manu. Ai whakahauko mai ai ofa. Mo nau whakaamu pehange mai o nau keilawa. Ke nau kau whataha mo tau tolu. Pea oku tau hange ko te ngahilea ko tau whanong ki ai. O pau ku mawhana pehe ai tau ni. Ko tui koe tau whau te tau toi mawhana ange. Koe tau mawhana pēni ki au ki he uanima. Wafe uanima. Wafe ke tau o te au uanima ho tau tau. Koe a ko whakawhiawhia au pito. O whakawhiawhia e tau katoanga. Pea ku mau mai o ako mea lahi tonga. Malo e ngā ue. He ku hange ko koe katoanga o ku ko Nusila pe mo Amerika mo Australia. Te peke tau whanongo tau toki tonga. Hange ko lawe sekretaria ne afi o ku alu whakalongolongo pe tonga. Tonga ai mo urea mai. Ka kono whakatoa o ku tāpuaki ai katoanga e tau koini. O ngā pe koe lotu ai tangata ek piso pe. Ya mo piso pe mi Hawaii. Pea pehe ke kau tangata eiki whaiwhekau, e ngāhi whunga wakaho no lotua e tau ngā ue. Oku e tonga eiki, amana ken ke mau whoki atu he kamata pea pongi. Koe mau kore, mai peha ki imbe I efu ke mau ko talanoa ki Nusila. Oua te maha mea ke ua maha niuia mo mea he osi wawe, maha me I efu ke mau o moia. Ko me pea o e lava ke whai aka po talanoa mo mau wahe aki he mau au ki Aotearoa. Mai pea ki kata ikawa ke lere atu mo e tangata I Palestini pea pehe ki a whaiwhekau I ki pope. Pea mo e kau whaiwhekau pea pehe ke kau koristo tuku. Ka koe hono whakatoa ko o whaat ke moto whakamalo atu he whakamata vela e aho koeni. O ku whakamawhana. Pea ku vete ngata ho tau Houa. E kua tau e langi. Pea ku mau whiawhia. Leongo e mau wholau masiva mai. Ka kua whakoloa ki mau tolo ake ngahi tāpua katoa pe tonga iki. Pea ku mau kore whamore atu. Wapau na aha tō whatongia. Kua ikai ke whiunga mo tāu. Pea me he tūnga whine mātua. Me he me Nusila, whamore ki mau tolu. Kai ke toi tuku halelei. O mau oso singa maari e pēni. Ia ku mau ofala hea ki mau tolu tala monu atu.
tau ngā ue kone uhanga mai, tau te wai, ki he tau aho peheni o tau fōu, tau tue whakataha mai. Whai pehe o tau kātoanga whawhiawhia, mo tānaki, mo tau siwai ki he kahau, mo whanonga au tau whai. O pehe lea, mo whawhawhonga atu, me I Aotearoa, lewa malanga kau tatau atu. Malo. Atu whawhikau, whakako rea sia fing. O tu uongo le rei atu pe, e mena tokanga kia e whawhikau, I he teu e whoki atu ki Nusila. Mautau whaofiat pe, whalawalawa e whatongia e hoa tāko e ni. E whamalo atu mo kei maupe o mo ngainu fuanga. Tau whawhitai ki utua e tau wausia, ai tau teo o fulu e ako anga. E papau pe kahau o e ako anga uhinga taha pe tō taha u whalala ki ai e ni halafononga ako tau utua mafi. Ko e une whawhou mai o whaenga I tapa ke heke. E ki mua e whai lea whamalo e whiawhini. Ko whe puke e whainga maari e koe ni. Ke whawhi iloake pe taha. E kau wako tutuku pa mo ngahi tāpuaki. Ai ako anga mau. I ene hala whanonga. Ngahi taimi o ku pōpō ure ene hala whanonga u hau pe ngahi tāpuaki me hai tapa ke heke. O taha e ngahi tāpuaki e whiawhini o whe whawheloa kete ki mōtou. Tangata eiki ko mano tō tau. O mano tō tau ko e tō taha e toko ono. O e ako anga SAÁNITELU. Nanau he o whakapae atu I ata. I hatau, I hangahi mahina, e hofu mafitu. Pea ku ne whai whaafe ki a mano, ku kakau mai wafulau, ke tau kau whakataha I he ahoni. E whoke ngahi tokoni, kau korisu tuku koen me I ata, kau e a mano, koe nau talano au whakatau I maa manulahi, me I ulope. Pea taha e ngahi sirini o umau me honu whakatau te nau ngahi tohi o o mia wha inas mai koe tokoni ke ako anga. E ko ape ki whainga maari e koe ni ke a manu pu waha mea e tokanga ki ai nou nou. Pea tau toku hoko atu ki he tau rea whamalo e ko ki rea. Bishop Robert Fitzpatrick, I'd like this opportunity to introduce one of the special member of the St. Andrews ex-students. Mano Totau. 60 years ago, they were castaways in an island, the closest of the Tonga group to New Zealand. They were there for 17 months. Their story is now being sold all over the world, in Europe. And the commissions from their sales, they use it to assist the school in this 1 and 2 years. So I'd like to ask Mano to say a few words for us before we go to our closing and our word of thanks. Mano. Ufanga he whakatapu. Te ria hou eki. O ha matapure. Moi kakai utotonu ke nau I he feitu koe ni. Morea I he ngahi a whanga pe ni. Ka ko whiawhia lai ko uhi ku whakakoloa au e aho koe ni. Keu tu o lea mo tala atu. Haki popoaki. Matau tolu. Pea o fulahi au pito e mea ia ko whaamu ke tala atu. Ka ko whaamu pe ke whaoloto toa I e Apiako. E aho kotoa pe ko whau keni mo maa whainga maari ke whau keni. Ko toko ono ko nina mo ui pe awhini maa beta. Hala mea
whawhetai. Ko tau hi. O ne tala mai, koe ke lilo pe unga. Ha mea taha matmate. O ne hapa ki taua. Hange pe hatu tāwai, hona awhinima. Pakoia, ahoni, SAÁNITELU. Koe ano ia, koe ni, koe mea noa we. Pea kātaki pe, Palestini, Australia, moe mau kau koristu tuko Australia. Ke mo iloi o kutoi ai pe ai project ke heia a mano. Me eta project whakakoristu tuku me Australia. Pea koia, hange koe mea koe nai whakaatu. Daniela, koe moni e moni. O kuia e ngai moni la ahi au omi he mautala noa. Ki mamani kotokotoa o nau viviri pe nau whenga ai ki ai. He kono tau mua au peheni. How can we build a better world? O to ia me he ne hawa tō taha whautohi koe ni o whekumi mai o ma whetauraki Australia wa afta fitu koe fwoi whehuina e taha pe. Te ke lava ke tala mai ka te au koe haanga no uhinga na mo o ta ono ai pa mo fok ta ono mai mo ke mo ili leipe. Koe moto ai SAÁNITELU ofa pe he toto numo e mooni ka ne taki koe ke au ke ngatanga. Na mauna fo e motu koe ni na hala ha mea e taha matmate. Misi mo e whamiri. Kai ke ilo whewhei tu maui ai. Na toki ilo be aho. Na rescue ai mautolu. Aho taha. Sepitema taha hiwa ono. Peki he hau ai ngahi mea kotokoto ape. Ka tati pe ngahi mea ko fou ai au. O kaike wilo e au pe fou ngā whewhe. Ko kure atu koe ni. My funeral already done. Nai tanu au ki mautolu ia. Ko i mea ko whakamanatu ke. Kau. Whakakau whakamare koe ni. Nai ave mautolu ia o tanu mo ui. He whaitoka mo ui. Mehi apiako koe ni. Koe uhipe kui ano uhinga. Pako ia ko hanga pore i tautolu. SAÁNITELU loto toa. He te ke whai e mea ke iloa. Pea ko ia, ko o whalahi atu au pito ke toko taho. Lotu mai maaku he ko toko taha au ia ku osi. Whai o ku putu o. Tau tahi wao no. Wafe ua ni ma. Ko kei mo ui pea. Aia, te tāu ko tatau, te au ni manoa, o kei he ni pea mano. Pea koe, hingoa mano, na u whekumi ki ai. Pau alo whekumi, pa koe mea kou mau me he dictionary, he mano, the name of the thing is the thing. O kui he ni e mano ia. Pea oua teke fo i koe SAÁNITELU ki ha mea. No. Kua pau ke tā upe tau ki ai. Pea koe ia, kou ofalahi atu ka te motor kotokotoa pe, kau koristu tuku kotokotoa pe. Tumai ke tanga aue.
Ko ki Apiako ia ko ni ke mgi mo i mea. Ko tatang hape tau e tuliki te ilawa. Ha mahina ia e ono ko osi. Ko ui kai ngahi ha MALAÉ sipoti e whanau o kutoe whahama e whanau nau whema mo nau swimming pool o nau whema mo e nau MALAÉ wori polo whaka professional ok ko pau ke tau iai tau tohe tau fua whapapat o whatu ke tokota kotokotoa be ia wamon mole yang iau ka pau iai ha mea o tai tau mo whanu o whatu Whamalot ka mano, kore te mo pasipasi mai, ngā taiki koe ni. Pagi whainga maari koe ni o kore ke lea ka uhenga, koe ma whawhonga mai ka koe tuku a Australia. Malo. Ko whatapu ki he langi tua te au, pea pehe ki loto tatau, ka koe univalo. Ko tau whalaloa, pea mo tau a hau whangaanga. Whatapu atu ki he whanau ho eiki, pea moha matapu le pehe ki he kau tangana reik whaiwhekau, pea mo e haa whaalunga tonga. Isa, na ngalo ai hau e whonoa, King Tupo Wono, ka umai tahene kuini, na naspau, pea moha moe ofu. Whamore more pe na u ta utu mo whangong, hak whainga maari e te puna heng he wit whawhitu, u te ka mak whainga maari e. Pako pehe keu ki ai ai rewa tau te awanoa. We never know tomorrow, pere tau au ki ai. MC, whamalo atu. Kanai tamai keu tok rea a pohe wakai. Te ila ko atpa ko ni o mohe pe te utoi a wia ai ere whainga maari e ko whama ko ki toa whatu kau ki a whakaukat peha ki lea aki pe ma whana i he tau te au anoa u tau au sia pe mahu inga au pito ke tau pata he pata pe tau ta he lau mo mea tau kau aki ai e ko hoku ingoa nai whare i aki whinmatuani ko uhei nei Lontoni a Queen Charlotte halapua ko hingoa na ngawe ke SAÁNITELU uhei na kupu halapua pa ko hingoa ko ni mari ka ko loito ko hingoa ko uhei na Lontoni pai o telea pau mo ngau tuifua i ahoni ko ia sai ke tau ilo pa ko ia te ukire no pe foi le peta ke ni fa uta ki tau tolu ki no pupu ke tau tolu i he ofa pe mo oni pe mo merino ko ta kanga e tau fohe SAÁNITELU ko ta kanga e tau fohe ke ni hai ki tau tolu i he otua pe taha mo ui mo foi to tolu ma inga i he mama ni ko ni ko koe mo au mo otua ko foi tapa tolu ko ni ka pate tau no foi ke ga me palpare ma ga fainga ta ka ga me hok ka ko i ko ta kanga e tau fohe o ma inga ai me a ko unity pe ko ta ke tau wonga taha i he mea ko tape. Ko tau ke he tene hanga whaka ke pe tau tolo au ke tau mate. Ka pate tau nofo e unity mo taha. Ko hiko e otua au taha pe au mo ui e mea ko tape. Ko tua au whata ka mo tolo ko tape me to preanga Amerika, Hawaii, pe ki New Zealand, o whalaheat New Zealand, pe a pe he ke Australia ka mau tau maren mai. Tala monuat pe te tau toia au ki he te au wa taha. Pako tala monua te tau ngafa ngau e ko toa pe te tau mātuku at koe ni, koe tau ofa mo tau ngau e ko toa pe ko tuku mai ki heni, ke Apiko. Ko haa mea koe ni poko whi hapeka, i Apiko hapeka. Ko i o tau ofa e tuku toa ken. Ko whiwhi apito hono si tū maa a mana tō tau o le atu, o ku mahu inga apito ke tau acknowledge nau tolu fo i toko ono koe nai o ki ata. Pako toko tolu pe o mo ui he taimi ni, o spekia toko tolu. Ko mana tō tau, o ku koe o ke hano o ki foha o kumari mo ko fine pa ko lau pe amano ko te pa ko ia famalo na un tano e project ko ni mo aki te faiva pa ko mau inga au pita kage te ki le pa he ko sat ma ko mo fusi o mai ka wala ta kilal o fala hiat ka mo tol ke taha koto ape ka tau te fitala ki me gen he te o tau le ko MC te o wata ha pe tau to le pa ke wa te o ni ma
e hapure ako iyo. Loko walu, ko ia. Ko hape mea ko te tau unu ki ai, tau unu piki ai. Ka hedi whakatoa, tua o whai ki at ka mo tolu, whatawangi ki tala monu atu ka tau mawai, i apongpongu whai atuai, tau mawai mo e ki tua o whatu malo. Whamalo tu huena tu mo e lea e whiawhini. E koe ki mo pe whai tau rea whamalo, ua te ki koe whanau no mo mai hen, ki lana uri uri, mo e lansiriwa. Pana whatonga e hataha i he aho ania whiwa, mo koe ahoni, ka tako tā mua ke whika whitu ua tolu, no noa whitu ono. O whamalo atu, maha o tau au mai ki he ngalo tuku e tau katoanga, pa ko miri o tau kawa. Ki mua hai ke whake ha e rea whamalo, ki he asikoni o Tonga, Venerable Kensington Fifita. Ki whawhawhonga atu ki mautolu siasi, mo toanga kotoa e kau ngai palo kia, e kau whaiwhekau, e rea whamalo e aho koe ni. Malo. Ko pa mole tu ka tu ke u hua te ki pa ngare ko ni ke u pa hoko atu e tau toenga pol kalama ki ai piapi pa malo atu pito ki ka ko listu tu ku he kunda pe ki siasi lava patongia o embalanga yo aho ko tau pol kalama o toe ko tau po hiva pa ma vai apo pe ku ko le to ai ki ngai kau hiva Australia, New Zealand, Amerika, pima mo kau hiwa ke tau mau ke koe pitu ko kamata ai tau polo tu para osi ko ia apo. Ngai kau lea e ia e lea me he vai ponua ko toa te mai ki ai. Ia e lea be me he ako e ai e lea me siasi ko tau polo tu para osi en. Pa mava ya kia ai tau Katoanga ko ni. Pa ko le tu te tau he holo sa paula apo pitu ko kamata ko le ke tau ngai kau hiwa ke tau te ke pa ko e ko le tu ke komiti po o ko ni na e pili komiti ngau e ko ia ko listu to ko lave i pe malo ko nga mo tolu e kamata po lau atu ka ko le ko tolu e piapi apong pongi te tau laki pakataha ia i tongani ko le ke kau me mi pa ko na pili he tau pakataha lahi ke tau kataki ko tolu e piapi tau pakataha ia pongpongi o koe api o tau kapa i pangaloto moa ke kiai ke tau pakataha kiai he piapi pongpongi he taimi tolu ko wipe ko e kimu aia pa mo toki poki atu ki ho mo ngahi vai pono ka kon pakatoa pe ki pol kalama kato atu i he sekretari he po he hoatani ai tau pohiwa ko ia apo malo pito. Tulo e. O kore wha more pe, whai peha ki wha malo. O kore pe ke u kauhalata, ki nau tolu nau muaki, ai rea e ahoni, ke hufanga tuai. Fia pe, ki whapofonga atu e, arik pisope o tae sisa o polincia, pe he ki he, iunit tonga, pe mosas whaingilani. Ai fia pe mo fa malo la ke lava kakat o fatongia katoanga malari o ofa o tua bagi Apiako hosi ai no tau te au ngo fulu mau haka lang ko tau e langi homo mi amai talbe mi ha pure lulu mono talitali ka folau mi Hawaii to pure lulu flight tokonaki wa mai ke ahoni ko mau fia wa hinga ia tu ata mo tu ko en ke fa fofonga to eta siso provincia pe motonga alia ke mo ngai family o tu mori ka mo me mai ke fa honga
ai toanga ki api masiva koin ko SAÁNITELU ane afi lava mai ka wako tutuku mi tong high school lava mai katoa ki lopa ka mea ke fafonga e tama ko tungi lava mai tamo kainga ofa mo kaunga mea ki apini ke tau kau fataha ono hake aki e te au ngo fulu wange vego ene na fai mano o kupuri ai amui ko ofa e otua e ki kongano ko ni o ke toka pe ofa e otua he kongano ko ni ko hawa ni afi farea mai tamai o iki ko ni ko e ke tangata e iki entala mai ene lahi be ia tingdau tol pag fatoanga ia ko mano panau ostala ke kau kostutuku ane afi ke mensina mano pe ki ngawe masiva fa hoko e tomu yo SAÁNITELU o kui be han kau kostutuku ngai koriske he ko kau tai loa o ko tua pui pui e na mo he ako na ke lava ha me ai he ako ko hoko mai ngai aho pe heni u na tu mai he na pore pore a SAÁNITELU yo hange be ko malanga fra e ko a hon na e ui ki tau tolu na e ui a SAÁNITELU pe ha SAÁNITELU tala kapita ko hinga e tau au kau he a hon ki kare masiva ko ni ko a fa manatu en ho tau a ho ko ui ki tau tolu la ko fai e fra malo ko fra hua mai ko e time pulau ke fai e Apiako TONGATAPU ai taulunga ko ristonga ko spehe mai pe ana ko tekteki e katoa ki lopa ka mea pa mo time pulau ko yang ai tau fe fra hua holo ko tau fadongia tau hi ko hinga ko misiona na fai e tu paulak he fonua ko lot ta mo ako ke tau ka fataha o ke tau henia tau tolu ko kristo tuku pe ko tau heni ko uki ki tau tolu me ngai tunga fare na tau tupu ai ke tau au ka mai he ko fadongia to tono ki tau tolu ke tau he ko tupu e fonua ako pa mo lot hanga ko rea ka toa ni afi SAÁNITELU te mau tu tafaaki ko pureni lo sana pure frare vere vai koristonga pa pe tau fetahu aki pa ku pore ia tu e pate ako pa ku pore ia tu e koristutuku pe ngai aho e ngai ako hanga mai pa ko fehui ko ha tau kuku ki ai ke ui na ui ai ki tau tolu e ahoni te tau te lava af ke kau faki ha feitu pe te tau nofo pe tau tolu he konga no si ofi ko pau ke tau kau fataha ono haki aki api koani tau pe ha we fa e fita orea tamai na ngau hene tau e fa alinta ko taim ko ne alanga alinta ki ko istonga o kamata mawako inglisi tu ke ana tau felungaki na alve mau tapa ke te bangangan nai pere fra palangi e a ko ia ta ko ia ku fai ofa tu e linta ke te ko mau manatu lerei ta ko ia ngape ta nga we e al holo pe ka fai ako ameria fra mahina ko na wi hendi ko pou ka losana mau lama mo tolo ya ko mau hendi ki mau tolo ke mau ki atu ya nge ko talalo ta fai mano te ke lava me ko ke lava ko me ko ya ko tau heni ko tau luku mai ai ilo pe mo mafi o tu au fatenga ke tau moi ke fra ha he ko ngano ko ni ko hai lau ke tau te wanima ko hai lau ke tau te wataha e lava project pe kai ko pore ka te tau tolu he hon ya ko no fra ka toa masiva pere ya ka wa ko tutok ko fa na ko tangata iki na nau toko hong fulu matol toko valu e fa nau na wako England kanengo na ke mau wako England ki mau tol pa te tu baka mo fa nau ma o ma to ngai ko risike ka ke honga pe ka te mau tol ai tamai ai tau ne fai o kuma tu ngai ap ko ndi ka ko ya ofat ka wako tutuk ofa la yat ha mo fokia tu talat ho mau ofa me o tu tonga te talat ha popo ki ofa fra Christmas patawange ke hoko e fai tau
o ku kamata he ahoni ko tau teu ke tali ai plinisi o melino ko tau teu ke fe lau e tau moi i he ki taimi ko ni ke hanga mari e pe mo aho e hoko mai ai ko fai tau fo oia o ku ui ki tau tolo e antelu ke tau unwat ki ai whakakatoa whamaloat ke tokon pure o e ako anga sia tau tai kia whaifkau toke ta soeri kawa wholau kau ma tunga fas ta moe kau whaife kau kotoa pe me otu muri au kia e tāpua ke apini mo toi afe mai ke tuku ho tau tala ke mo whakafoki mai halea lelei ke ako ai ai poate ako pe ako ai ki pautolu mau nofo tau hia si pe pehe foki ke ako anga whakatoa whatawange ke otua whaitape kina kotoa ki tautolu e ai ha mou me atu pe mo eiki tau polokalama e fiafi ko taim fitu whawhi at ki motol ki ai whatawange tau mau ha pohiwa fon tau pe kina tau mo kresi ia o whalahi atu Whamalot ki a sikoni e lea whamalo e whiawhikoni. Ki whanongono o tenu at me pule ako. O whahoko e katoanga taina tuunga e ako anga i a pule lulu i kahau e hoko e hongo furu pongpong. E pefo ke a tu site i he whiawhi e graduation e form fitu. At whata pe mo whakawhet ange ke lea na tau tu glave ai. E whakawhet o mu whanau ke re sisita e ako anga e tau fo'ou. Ka inga siasi wa pe foki, ka inga kore sutuku. O taimi ke tau foki mai ko tau api. Kau ki apiako SAÁNITELU pa uata e whaafi. Whafofonga ma munga hiloto whare ke ako anga e tau fo'ou. Whamau atu, wai whange maari e koe ni, whai whekau talau heft ke whai maa tau tola lotuku. Mao. Malo ten. Kei te whawhaloloa, kore peke tau whatutoku. E hoa whatua ka tamai alo pe malau maari e mani oni. E koe maulo tō e. Ma wau sia mai e tau mui. O e whihi anga o e aho koe. Neonga o kei toi e whatungi a ia. O e pō hiwa whakawhitai pe e whiwhina. Ka wau hanga e whatutoku ma dola kresi a whiona. E toko e lau maari e o whamoni mo e meri no. Kene whai ho mau tāki e ki nā he toanga e aho koe ni mo e toanga ngā hi whatungia. Ko mire no e toa ai aula heke i roko toa pe. Tōke mau ho taulo tō ia kalai si so ko tau eiki. Ko e tāpaka toa mawhawhi ko tamai mo e alo pe mo lau maari e maa ononi. No fo ia e te ki tau toloni pe wana hiri. Ka e whai po tae ngāta. Amen.